member ani panga accredited journalist ani MJA member mi chazinga journalism lama doctoral degree nei masaber ani Dr. Kimi Kohli had media conflict and nationalism, a study on the role of media in shaping Mizo nationalism di mangin mass communication a PhD degree amoa he thu pui hi ram vai lai kun atui pui gang le ko upazok te ton shat le chanchit te zia ka ta chat lova a bung lai atau awangin athang ani Dr. Kimi hian India rama chanchin bulian ten ram vai le khokhom chungchang anja tan te le twal chu chanchin bu te thu chwa dan dang lam te zir chiang Hukum dar tu tekam chok ala khom poka heng te hian Mizo ton sha te ziak nge ya ta chat apoi mo zia sha nan tirin Mizoram vai chanchin te hi chataka bon chat ani a khovel sha ta thu dik tak nem he ani theilan zir zaw zir the a in se bok ani Well, saya Dr. Kimi le. Kan sang chele tu ka zam tu khopon kai wat se man ze bang when ya no thu ka ron se da to na in national press day program a ke ni to ke na bei tham tak me rom pui na pun me man sak ve no te in chu a ki long ta ke rom thu ka se ya purwa tarwala ka dong the dei ka loma ka mi ngai sa nya min fui tu ka PhD ti na ko ha ko ka ron so man ya ina te ka ba kal chila jangin Ami ka ishway na ha ka in na sa ma awala helong pui na ka dong the hi ka loma enge ka research ka tu ka sai thui to lo me lam ni pe kan ni in ka sha ni chu ni lo tu ka ron se na journalism profession ko har thak tak ani in ka sha enga mo issue bo zui ni aiza ke ten bo mi kan puar china achang min be chadu achang min no be pe lawa dikani na achang na be don thage me ma chutakara chedwa chen khaten na tak tak ai min ngai sak lo ha en tikane nai zon biam en tinge exam pe biam ti te hi kan zona don fo ni a ma se kan lo a chi ve la lo to si a tin lu ne henen thum zon tat to kan lo a chi ve to si a exam bulletin ka sai do chu ni min tuna chu no te khat mi ka ne ya ni min pya khan kan news pakhat issue bo zin champhaya ka vazina ni min kai khan kan ron ho che a nu te chon min she thang winga no te nu te pelai ni chon zin san she zia ma se enge ko pui te na kan tiam ang journalism tan po yan an ma po she ma po tin arilu ne henen thun zom ve thlat to he profession ko ar thak tak ni sia hianin MJ chung kwa kan nei tele kan parent department INPR department nu le pachan chang ne takin kan sia that min lo sia pui hianin kan ta na hlut ba ka min ti hlua he profession ka zo hi enge zia ne ti zo na te kha min ti bo saka enge kan kong zo hi zia ne venya ti in confidence min pe he tiang program min man saka he tiang enge kan ho ki na chete de min lo sia pui ve te han chuain tinut takin in chunga lom thu ka sei dua voina hianin he ka in minon te pui ve a boy ching a meeting te son phai na chunga ko lom thu ka sei kha jong khani me ro se ka lom me